gitondo operasiyo zirakomeje muri Uvira ndetse ubona ko FARDC mu myiteguro ikomeye cyane yo kwigarurira uduce tugenzurwa na M23. Muri iki gitondo ibijyanye na operasiyo zikomeye zirakomeje mu bice bitandukanye. Neza hafi ya Uvira hafatiwe abasore baba M23 bivugwa ko bari bafite umugambi ukomeye wo kwinjira muri uyu mujyi. FARDC yamaze guhindura uburyo bw'ibikorwa bitandukanye ikora, aho kuri ubu bitangazwa kandi binemezwa ko bari gukorana na Demiap Anir mu bikorwa byose bakora, kuko babona ko ubutasi ari bwo bugomba gukorwa bijyanye n'amayira akomeye yavumbuwe ya M23 yapanze gukoresha yinjira muri Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko mu misozi itandukanye ikikije Minembwe naho ibintu ntabwo byoroshye. Muri iki gitondo ari kugaragara drone z'ubutasi ziteguye gukora operasiyo hasi no hejuru. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Ifomo wacu ugiye kutubwira ibiri kugenda biba, tukareba uko akantu ku kandi gahagaze. Mutama, waramutse neza? Ngakeye neza. Tudatinze rero turagira ngo Mutama uduhe ishusho y'urugamba bihagaze gute? Yego, reka duhere mu Minembwe aho kuri iki gitondo cy'uyu munsi imirwano n'ubundi ikomeje muri Bijombo mu gace ka Rubarati. Ubona ko FARDC na coalition bari kumwe bafite umugambi ukomeye wo kwigarurira ibi bice, ku buryo ubona ko basa naho bari mu mfundanwa bijyanye n'uko imirwano iri mu minsi itambutse M23 ndetse na Twirwano basa naho bayititse mu bice byo hasi, ku buryo ubona ko itafite ubwinyagamburiro mu bice byo kwerekeza ruguru mu Minembwe. Ubona ko operasiyo zimaze iminsi zose ziba kuri coalition zisa naho zababeraga nk'ibihombo cyane bijyanye n'uko M23 afite umuvuduko ukomeye, ku buryo wabonaga ko ibi bice byose bashaka gusa naho babyigarurira, ariko coalition yabaye nk'iyabyanze ku rwego rwo hejuru, kuko iyi deployment irimo abasirikare benshi b'u Burundi ndetse bikomeye cyane, ku buryo ubona ko bihariye ibi bitero biri kubera muri kano gace ka Rubarati. Kandi intego bafite nuko basisiye ko bagomba kwigarurira ibice bari basanganywe muri aka gace ka Minembwe, ndetse no kwihorera cyane bikomeye ku ngabo zabo zatakarije ubuzima mu minsi itambutse. Uko kwihorera bikomeje kugenda bikorwa mu buhe buryo? Haba wenda hari abari kubirenganiramo? Oya, ntabo, ariko ibijyanye n'imbaraga bari kubishyiramo cyane ndetse n'u Burundi muri ibi bice muri operasiyo zo mu minsi itambutse bahatakarije cyane bikomeye, ubwo bategaga mbushi bakasa naho bari bagabye ibitero mu buryo bw'ibanga bihariye. Operasiyo bonyine nta FARDC irimo, bakabyita ko ari n'ubugambanyi. FARDC ishobora kuba ariyo yatanze amakuru kuri M23 ko iyo operasiyo iteguwe mu masaha y'ijoro. Rero ni ikintu cyanze kubavamo cyane, ku buryo ibi bitero bari kugaba ari ibitero ubona ko birimo uburakari cyane kandi bitunguranye. Ubona ko bahinduye sisitemu yo gukoresha kugaba ibitero bari mu matsinda atandukanye agera muri 6 kandi mu cyerekezo kimwe, ku buryo kubasha kugenzura neza yuko bafite ayo matsinda bishobora kuba bibaye mu masaha atari ya kumanywa mushobora gutakaza cyane bijyanye n'uburyo baza barasa mu bice bimwe mukerekeza mu gice baturukamo, ariko ibindi bihande by'iburyo cyangwa ibumoso ugasanga hari ibindi bice byinjiyeho cyane, ku buryo uba ubona ko nabo bari gukoresha uburyo bwo kuba bagota iyi force ya M23 iri muri ibi bice cyane, ku buryo nta musada bishobora kubagora cyane kuba bagenzura imirwano y'uburyo buteye buryo. Yego, ku zindi action bihagaze gute kugeza ubu Mutama? Izindi action ziri muri Plaine de Rusizi ni amakuru y'uburyo ubona ko ingabo z'u Burundi cyane muri utu duce M23 iherutse gusa naho yigaruriye dukora ku gihugu cy'u Burundi. Urabona ko habaye ikibazo cyane gikomeye ku ruhande rw'u Burundi, habaye nko kuba hari ibyo bari gutegura bibanga bidahishuwe neza. Uruhande rwa M23 bagize ikibazo gikomeye ko bashobora kuzakomeza gusa naho bagabitero binjira mu mujyi wa Uvira. Uru ruhande rukaba rushobora kwinjiramo ingabo nyinshi z'u Burundi zigasa naho zigabye ibitero zibaturutse inyuma. Ariyo mpamvu ubona ko aka gace
kahinduye uburyo bwa deployment ku ruhande rwa M23 bagejeje ingabo nyinshi muri aka gace cyane, kuko bari bamaze kubona muri uyu munsi iki gitondo cy'uyu ku gicamunsi cy'ejo haba deployment nyinshi ku ruhande rw'u Burundi, aho hagera mu duce tugera muri 6 twose dukora kuri umupaka wa Kongo twarunzeho ingabo z'u Burundi ndetse n'imbunda ubona ziremereye, uburyo bateganya ko hashobora kuba igitero giturutseyo muri operasiyo iri gutegurwa na FARDC, cyangwa se akaba ari kikanga ko M23 ishobora kugira igikorwa cy'ibikorane kinjira mu gihugu cy'u Burundi, kuba bashobora kurasa izi ngabo zari ziri kuri uyu mupaka. Ni ikintu rero ubona gikomeye cyane mu mpande zombi, cyateye gusa naho bashyamirana, ariko ukabona buri umwe ku ruhande rwe undi atabasha gusobanukirwa impamvu y'imyiteguro n'icyo bagambiriye. Yego, kubirebana n'abasirikare b'amahanga baje gutanga umusada, Mutama zo bihagaze gute kugeza ubu? Bahagaze neza kuko urabona ko izo operasiyo ziri gutegurwa ubu ngubu cyane, aho ubona ko igicamunsi cy'ejo cyose muri Plaine de Rusizi ndetse no mu zindi nce zose zegereye Uvira hari umutuzo, ariko ubona ko operasiyo ziri gukorwa ari imyiteguro ku rwego rwo hejuru, ndetse igizwemo uruhare runini muri coalition n'ingabo z'u Burundi, izangora ndetse n'abatanzania. Ubona ko cyitwa Wazalendo bijyanye n'uko bamaze iminsi basa naho bari gutakaza ku rugamba, basa naho operasiyo batari kwinjiramo cyane, ndetse ubona ko na FARDC igende bakumiramo, kuko ngo bimaze kugaragara kenshi ko babasha kubakorera amakosa ku rugamba bagatuma ndetse operasiyo igenda nabi. Ariyo mpamvu ushobora kubona muri izi ziri gutegurwa bahejwemo cyane, kuko na n'ubu ubona ko bari mu bice bisa naho bo basa n'abaruhutse, ku buryo ubona ko bahungabanye bikomeye. Yego, mu majyaruguru ho amakuru mufite na yaye kubiri kuba bijyanye na operasiyo yaba Goma n'ahandi hatandukanye? Amakuru dufite y'Igoma ni amakuru yo muri M23 ubona ko gifite urugamba rukomeye cyane mu buryo bwo kugarura amahoro muri uyu mujyi wa Goma. Hagenda havuka akantu kandi ku buryo ubona ko mu buryo bakoresha bwo gutahura abakorana na FARDC ndetse n'abatasi baba bari muri uyu mujyi ari ikintu gikomeje kuba ingorabahizi, kuko buri ko bwije nuko bukeye bagenda babona bake bake badashirayo, ku buryo ubona ko bagenda batanga amakuru ko bo bakoraga akazi kabo nko gutanga amakuru, ariko ba nyiri ibikorwa bari muri ibi bice bya pariki ya Virunga ndetse na pariki ya Nyiragongo, ubona ko hari umugambi munini cyane wari wateguwe na FARDC muri iki gice, ko kuba habaho guhungabanya umutekano bikomeye muri uyu mujyi wa Goma, ndetse harimo no kuba bagira ibice bigarurira hafi y'uyu mujyi, ku buryo byari guteza ikibazo gikomeye cyane ku baturage ndetse no ku ruhande rwa M23. Ni operasiyo rero ikomeje cyane, ubona ko batigeze biha ikiruhuko cyane kuri M23 ku manywa na nijoro, mu buryo bwo gutahura aba bantu bamaze kugera mu bice byinshi, ndetse kubikorera ndetse n'imiryango itabugamiye kuri leta. Ahantu henshi ubutasi bwa M23 bwinjiyeho cyane mu buryo bwo kugenda batahura amakuru ya buri muntu wese, babaza ibyo akora ndetse n'igihe abimazemo. Ni ikintu gikomeye rero ubona ko kiri kugenda gifatirwamo abantu benshi batari bazwi, kandi bari gutahurwaho ayo makuru yose yo kubangamira umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Umenye ngo uyu musirikare uciyeho n'imodoka cyangwa bagenda n'amaguru n'abahe ntabwo bikunze kumenyekana, kuko ubu bari gukoresha ibanga rikomeye cyane kuba batakwigaragaza igihugu bakomokamo bijyanye na operasiyo bafite, n'uburyo bamaze kumenya ko ibi bice byose birimo intasi za M23 n'ingabo ziza ari nyinshi zizanwa n'amato, ndetse izindi zikazanwa n'imodoka zikabageza Baraka baturuka Karemi. Ukabona ko binjira muri iki gice cya Uvira, ariko nta muntu wabasha kumenya ngo izi ngabo ni iz'ikihe gihugu, uretse ko biba bigaragara ko ari FARDC gusa. Ikindi kiriho cyahindutse muri Uvira ni uyu mupaka wa Kavimvira uriho umutekano uhambaye cyane, ku buryo uko ubona uyu muhanda ugwerekeza Bukavu usa n'uwafunzwe ku binyabiziga byose ndetse n'abanyamaguru. Ni nako uyu mupaka wa Kavimvira usa naho ufite ubugenzuzi buhambaye cyane kubinjira n'abasohoka. Ubona ko Uburundi bwahinduye ingamba cyane bijyanye no gutekereza ko hashobora kuzamo intasi zujuje ibyangombwa byose bisabwa ku mupaka, bakaba babasha kujya i Burundi
gukorayo ibikorwa bo babita ko ari iby'ubugizi bwa nabi. Ni ikintu rero ubona cyahindutse cyabaye nk'ikigabanya urujya n'uruza cyane kuri uyu mupaka wa Kavimvira kubinjira muri Uvira n'abajya i Burundi. Mutama, haba wenda hari bamwe batangiye kugenda batabwa mu minwe cyangwa mu mvuto? Aha kuri uyu mupaka habera amabanga akomeye cyane kuko ubona ko hari intasi za leta y'u Burundi zihakorera nyinshi cyane ku buryo hagize n'ugaragara ko agize ibyo akekwaho ntabwo ushobora gukurura amakuru neza ngo umenye ko iki gikorwa cyabayeho, kuko hari umutekano udasanzwe ku buryo umuturage utari ugiye kuhambukira yerekeza i Burundi cyangwa avayo kugira ngo ubure umuntu usanzwe ujye gukurura amakuru muri kano gace bijyanye n'umutekano hari muri iyi minsi. Ni ibintu bikomeye cyane, hariyo uburyo ushobora no kuba wabizira bijyanye n'uko baba batekereza ko uri gukurura amakuru ya M23. Yego, reka tukomeze n'ubundi ku zindi aksi muri Sud Kivu n'ubundi. Mutama, biravugwa ko abakomando kabo ariyo bangora nabo bari muri operation, ariko mu by'ukuri ari abantu batari kumenya ati Sangora iri gukora iki, ubundi bari mu bihe bice, barakora akazi kabo mu buhe buryo. Udusobanurira nyine nk'umuntu ubikurikirana abakomando bangora amakuru yabo kugeza ubu kuri amasaha y'iki gitondo tuvugana ndetse n'igicamunsi cy'ejo nimugoroba kuvaho igitondo cy'ejo hashize haberaga imirwano hano muri kano gace ka Mwenga muri aya mashyamba itomboye. Bivugwa ko byanze bikunze special force y'abasirikare bangora yinjiye muri iri shyamba bijyanye n'ibikorwa byari byangijwe na M23 y'uko bibasiye abacancuro bari barimo besitara ibintu by'ikoranabuhanga mo hangaha mu buryo bwo kunaniza drone za M23. Ariko iki gitondo byagaragaye ko hari operasiyo iri gukorwa n'abasirikare b'indobanure b'iki gihugu cya Angola bari muri aya mashyamba bagiyemo mu buryo ubona ko banze ko hari izindi koalisiyo bajyana kugira ngo hatabaho ikintu cyitwa ubugambanyi, kuko ni ikintu bashyize imbere kuko ngo bamaze kugenzura bagasanga aricyo kintu gituma izi operasiyo zitagira umumaro. Bayikoze ubwabo bonyine. Rero ubu aya masaha tuvugana imirwano isa naho iri kuberamo kuko ibiturika birumvikana muri izo nce, ariko ubona ko nta makuru ku ruhande rwa M23 ushobora gutangarizwa nayo, kuko bo akenshi ubona ko badashaka no kukubwira ko ibi bice byo muri aya mashyamba babyinjiyemo ari bo babigenzura. Ubundi abo bagambana mu by'ukuri inyungu baba bafite n'izihe Mutama? Hari abazumva ariko ntibasobanukirwe mpamvu hari bamwe baba bahari ku rugamba ugasanga bamwe baragambanira bagenzi babo kandi bafatanyije guhangana n'uwo bahanganye nawe. Ubu bugambanyi bwaha burimo icyo nakwita ko ari nka kategori ebyiri. Hari ingabo za FARDC ziba zisa naho zifite abiyomoye bari muri M23, kandi ugasanga harimo abasirikare baba bareba bakumva ko amaherezo bizarangira habayeho kuba bahindura bakajya muri M23 bitewe n'abavandimwe babo bariyo cyangwa se abo bafitanye amasano. Hari n'ababikorera ibihembo, amafaranga baba bemerewe n'uruhande urwo arirwo rwose, kuko ni ikintu kigaragara cyane bitewe n'uko iyi koalisiyo iba irimo abantu batandukanye cyane. Ushingiye kuri Wazalendo ntabwo ari umuntu wakwemera amafaranga rwose ngo ashidikanye kuba yatanga amakuru ku ruhande arimo, kandi ubona ko ari igihembo kiba gifatika kurenza ibyo abasha kuronka mu ruhande aherereye. Habari abatangiye gufatwa bijanditse muri ibyo bikorwa? Barafashwe benshi cyane bagenda bafatwa bivuye kuri telefone, akaba yagira amakuru atangaza azi ko yehereye mugenzi we akamwumva. Nta muntu utari mu ibi bintu, hari abantu babyanga urunuka cyane rwose ntabe yagira ibanga ryo kumwishyira, kandi muri FARDC rwose kukumenya hayo makuru ntabwo wahumeka kuba bazima ntibibaho. Niyo mpamvu rero bikorana ubwenge buhambaye cyane ku buryo kugira ngo uzatahure uwo muntu muri FARDC bigoranye cyane. Ariko warabibonye ko no muri M23 hano muri Goma abenshi bagiye bafatwa cyane ku ruhande rwabo kandi batakekaga. Yego, reka dukomeze n'ubundi tujye mu bindi bice. Karehe mu minsi ishize naho hajya havugwa urusaku rw'ibiturika. Update ziri Karehe tunabihuza n'ibibera mu misozi ya za Kavumu ho hafi na aeroport. Ho update zari nize kugeza ubu. Ku gitondo cy'uyu munsi muri ako gace ka Kavumu hafi ya pariki ya Kausigeza n'ubundi ku gicamunsi cy'ejo
mu masaa munani saa cyenda hari imirwano n'ubundi ya Wazalendo bari bagabye igitero kuri M23. ubona ko aka gace kuva ibihe bitambutse ubwo haberaga imirwano ikomeye n'ubundi Wazalendo igasa naho yatakariza cyane n'ubu itavuye muri iyi pariki. ubona ko iyi pariki itajya iburamo iyi force za Wazalendo ndetse na FDLR bitewe n'uko ubona ko iri shyamba rigenda rikora mu nce za Warikare ndetse rigakora kuri Karehe, byoroha cyane kugira ngo aba baturuke muri izi nce z'inyuma berekeza muri iri shyamba mu buryo bwo gusohokera muri aka gace kerekeza hano ikavumu gatuwe n'abaturage cyane cyane. ubona ko akenshi niyo baje mu mirwano yose ibaho bagerageza kugira uburyo basubirayo bagize ibyo basubirana, ariko urabona ko coalition yari ije kuri iki gicamunsi cy'ejo ndetse n'ubu bigisa naho batishakisha muri iri shyamba rya pariki ya Kahuzi-Biega. ni coalition yari isa n'ifite imbaraga cyane kuko yabashije gusa naho ihangana n'ibirindiro bya M23 basa naho bafashwa no kuba barateguye aho kurwanira ku buryo buhambaye, kandi basohoka ishyamba bamenye amakuru neza ko baje mu cyerekezo barimo. bisa naho batahubwa bakiri kure baviramo kuhagirira ingorane cyane zo kuba batarabashije kugira icyo bahindura no kugera ku byo bashakaga gukora muri kano gace k'iyi kibuga cy'indege. ndagira ngo tuganire mu buryo bwihariye ku birebana n'abarundi ndetse n'imyitozo itangwa, turebere hamwe ibijyanye n'inyuma ya gasopo navuga yatanzwe i Bujumbura. kugeza ubu Burundi mu buryo burambuye uratubwira ko ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano ni ishusho bwoko kimutama? ishusho yabwo ni ishusho igaragaza yuko izi ngabo z'u Burundi navuga ko ntacyo zitakoze cyane bikomeye muri izi operasiyo zose zabereye mu bice bitandukanye, zibigiramo n'ubwitange cyane. unabara ko mu igereranya rikorwa ry'abantu batakaje ku rugamba ingabo nyinshi bazamo, kuko ntabwo bigeze bizigama barwanya urugamba rwose bijanditse ku rwego rwo hejuru nk'abarwanira igihugu cyabo birenze FARDC. ni ibintu byagiye bigaragara cyane kuko FARDC magingo aya ngaya ibi bihugu by'amahanga byabaye nk'aho biza kwitabara bishinja iteka ryose kwerekana umugongo cyane mu bintu bijyanye n'imirwano, bakunda gusubira inyuma ku buryo buhambaye. ariyo mpamvu babita abagambanyi, ariko iyi misiteri yabo kuva kera kugira ngo ukorane nabo kwasiyo kuvuga ngo mwishyize hamwe mukore operasiyo hamwe ni ikintu kigoranye cyane. ubona ko abarundi babaye nk'aho babirambiwe, ariyo mpamvu ubu babibonye ko batangiye kugenda bagira ibirindiro byabo byihariye, mu buryo ubona ko igisigaye arimo gukora operasiyo iya bonyine, kandi bishobora kugira icyo bitanga kurenza ubu buryo bakoreshaga bwo kugendera hamwe ari rusange. tugenda tugana ku musozo mutama, ndagira ngo tugaruke mu buraruko mu bice bya Katoyi, Mpeti ndetse na za Kasheberi. hari amakuru avuga ko buri ruhande ruri kwitegura ndetse byabigiye no kwinjira muri leta, navuga ko atari nziza. kugeza ubu tuvugana wa update ufite kuri operasiyo zo muri Warikare ihagaze ite kugeza ubu? operasiyo ziri muri kiriya gice ubona ko akenshi hari coalition zariyo inyinshi niza FDLR na Wazalendo. urabizi neza ko kari agace ka Masisi arizo force ziberayo cyane, ari nk'ibirindiro bya FDLR na Wazalendo cyane. FARDC buriya ntabwo ikunda gukoresha ingabo nyinshi cyane muri biriya bice, keretse iyo zije muri support cyane nko mu bihe bitambutse, ubwo wabonaga ko hari agatoyi ari coalition yari yateguwe arimo ingabo zose. ariko ubona ko bisa naho byahindutse, kuko ubu ngubu muri ziriya nce za gatoyi ubona ko coalition hari ari FDLR, kuko mu mirwano yose iri kuberayo ziriya ngabo z'amahanga ziriyo ni nke cyane, ku buryo ubona ko hari ikintu cyahindutseho utamenya impamvu FARDC yabaye nk'ibikora, kuko wabonaga ko hari imbaraga cyane kandi hari coalition nini ifatika ku buryo bwo guhangana nayo byari bigoranye ku ruhande rwa M23. ariko ubu ngubu warabibonye yuko nta gace bakigenzura mu mwanya bahita basa n'aho bagakuwemo, bijyanye n'uburyo ubona ko hari agace bagiye bavamo bagasa n'aho bategeye mu bindi bice by'inyuma, cyangwa ukabona ko batakaje biriya bice bakagira izindi nce byerekezamo bitewe n'izo bakeneye cyane, gusa n'aho bagiye kurindirayo, kuko ubona ko hariya ugereranyije na operasiyo ziri kuberayo urabona ko zitakigora yo mu 23 bijyanye no mu minsi itambuka.
Mutamba tugenda tugana ku musozero turagushimira mu yandi makuru hari turibuze kugarukaho dukurikiranira ibijyanye n'itabwa muri yombi ry'abayobozi babiri b'imitwe ya Wazalendo ubwo mu makuru atawuze kuza kuduidoni dutubwira ibiri kuba. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza makuru atosuye abarabana n'umutekano politiki kubanye n'amakungu turabashimiye ho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.